March 2026. Motbung Baptist Church in tukumading ato goni kisiem holawa plastic chair jasagi choding itiu pathen lopin ding kichodoh win tun thain then so thading rium tawin pathen thangwai nom han amen it chair kichodoh chungchang thun pathen lopin adingin it chair kichodoh adinga Houbung lam kaikhom adia senior pastor amina seidinga pu Reverend Sitlhou amata in contact thai chan it chen khom pi ho han lang gampam lam hijong le contact abolin sumlapai alut angai ding pe masat de ho zo se ama sum apo do masana pe ding dol ho zo se ape do zowa thil hung thunga thil hung thun zowa bo ama sum po do ho chu bungin ile sauhin ti chan geiza pathen ngai lutna mipi ngai lutna pang senior pastor pujalin pathen thangwai nom han iche thil tha ilam do ho chunga pathen henga than do na le phat thei thumna izakai elam kai devin senior pastor pu phat kain petai ki pau me tulai khan to dung zuya Houbung no ingai cha nu chu teng la Houbung no ingai cha ama sa pena Christmas New Year iman now hian lang chu teng le Houbung kin neu iga bo na ji ho wa hi bands ga to te chu tham khat anom jap ta po ya chu chair aneitai ti ina se yuwa assembly a kinop to ina se yu chu itunin ichata le ai pi le hi chair hi zoteng rules and regulations jong seido hitin secretary pa ma man hin seido in the rules and regulations so chu hi che masanga chun hi che chair hi ke ma an la hi hun hin hong do unboxing bowling ka ting na unboxing bowling ka ting chu teng le taw nai man diu taw nai man chai teng asunga hu chero si igawe diu ai chu tu nia ithil bolu hi lanai thila hi pon board of tiken hon kyo interest a kadei de yu kabo la hi pon Houbung mipite adinga Houbung pite man cha na thil khat ki bol chu tu ni la mi tamen lang mi thom jong le Houbung mipin he na kithin so khat hi ti chu ibol nom ji wa tu la ibol hi ye chen ipele hi che thilopi ta pathen in apu chair hojong zasagi nei thei ta win idamule ban te ilam be ki diu sangkhat sang lamin lam thei diu keng le kanga jong e ho khosung mi te ho Houbung mi te dang dang ho dang aman nom than man bai ta man thini dinga chu ito go ni ti yong se do no mun hi ipile tun he che hi keman hoing ka te chair unboxing kiti na kha wa ama so pe nei hey kai la pi som nia hin itabang bangai tam taw mahin asunga ko pathen koma taw na mang hitin taw nai man masungawin bible chang khat ga simuite Colosia bungthum chang som ni le thum and whatever you do to let na bol so sale do it heartily lung thima konin lulutain bolun as to the Lord and not to man me mit mu ading ai lo me ma ding lo pathin ading in bolun pathin tu patei bu hen dunia ai che lam do hi among ning chu me hi ve ai wanga pathin kina ki man cha na ding wa aphalama ahoilama amalo pirda ki man cha thina di hian lang hi chair hi tunin keima pakai latsa Reverend Houbung Sitlhou hi che hi kain khan do in pa henga tauna ong hi te chomcha panam ka pau pathin tuni niko hai niko pa nang ma nei pinin kumbula kana kilol now chair choding tia kana si ho tuni ang ma na ka to now namiten kapan khom now ai ngai chat na lungdon khoisat no ho adinga pan na ang pan thina dingin phathei bo lang kapol zo se na lo pinai dingin hite cherry na min theng kapanin kan than doin kapakai Krista min khong ta wi na hi amen hallelujah Houbung mi pichun chair jasagi chona dinga hi budget dangka lak thum le sangsom sagi ikoi yo hin pathen lung senin Houbung lam kaikhom sida pastor pulam kainan thil quality pha aman zong bai ding ha holin phala lung thim ki pen ki holin khatna jasagi jagi na cho thei ding ham ki ti chu pathen lung senin khatna zalito som thumin icho thei juwen budget lak thum le som sak som si koila chun lak thum le sang khat bo ki sumang in hi pathen thangwai nom han amen
Houbung Mipi kinzo sia amang nom chanin hiche Houbung in lam chair hi imanchah thei diu amawang Houbung fana lut dinga amang zo sen peace khana dangka chenga peji diu hi kipana ken lang pidang jong le iman diu amang hauzo sen kisu sela nom tal hoi kai cha iman diu phada jai de muwa kitup sela phat cha hung tha ji diu ti hi Houbung mipite iman diu dan kain phon do tung zuya tem na kain nei pai zo he ka ki pa e amen ahile tun ale Houbung asuma ga dun te Houbung lam ka lam ka Houbung कुछ पे है तो भेजो बाइल में सादा cái lọ cái tiêu cái lọ gì đây nó sọt thân đấy